হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি তসমন রিনা এন্ড শুরু করছি আমার আজকের রিঅ্যাকশন ভিডিও। আজকে আমি রিঅ্যাক্ট করব কারণ অসলার গানের উপর। গানের নাম হচ্ছে আড্ডি সুন্নি। আচ্ছা, এটা মনে হয় পাঞ্জাবি ভাষায় হয়তো গানটা, তো যেটা এটা লেটেস্ট পাঞ্জাবি সং এবং কারণ অজলা একজন পাঞ্জাবি র্যাপার। সো আমরা এই গানটা শুনবো আর কারণ অজলার গানের উপরে প্রথম আমি রিঅ্যাকশন দিচ্ছি। সো আমি খুবই এক্সাইটেড এবং আমি খুব এনজয় মোডে আছি, যে বেশি এনজয় পাবো, মানে বেশি এনজয় করতে পারবো গানটা শুনে। সো গানটা লিখেছেন আর্টিস্ট কারণ অজলা, গানটার ফিমেল লিড হচ্ছে আনিকা জুলফিকার এবং লিখেছে কে, গানের লিরিক্স লিখেছে কে, আচ্ছা এটা আমরা পরে দেখবো। সো দেখা যাক, গানটা শোনা যাক। কারণ অজলার গান এই প্রথম স্পিড রেকর্ড চ্যানেল থেকে রিলিজ হয়েছে। সো গাইস, লেটস প্লে। ঘড়ির মধ্যেই একটা চক। কারণ অজলা কোনটা, আমি আসলে কনফিউজড কোনটা। ਮਾਸੂਮ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆਲਮੋਸਟ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਜਮਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣੇ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕਰ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ? ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਬਸ ਆ ਗਏ। গানের আগে অনেক কাহিনী হয়ে যাচ্ছে, বাট বুঝতেছি না কি কাহিনী। ਉਹ ਛੋਟੂ ਮੇਲਾ ਦਾ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੜਾ ਦੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ। ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਚਾਹ ਪੜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਂ ਡਾਰ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ। কি হলো? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਆ ਗਈ। ਭਾਬੀ কে আসছে? You don't have to say because no. I'm not playing with you. I don't want it. I don't want it. কি ব্যাপার? ওর গার্লফ্রেন্ড নাকি বউ? ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਨੀ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਨੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਨੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਨੀ। ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਟੈਟੂ ਤਿਤਲੀ ਦਾ, ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਿਕਲੀ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੰਗ ਹੋ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ ਤੰਗ ਹੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ বারবার আচ্ছা, ওর গার্লফ্রেন্ড মনে হয় আগে ছিল, এখন বিয়ে হয়ে গেছে, এটা হতে পারে। ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ সামনাসামনি কিভাবে হবে এটাই। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਨੀ। আচ্ছা, মালিক, এই বাসার মালিকের ওয়াইফ হচ্ছে ওর গার্লফ্রেন্ড। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੋ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੰਡਿਆਂ ਤੇ ও বেচারা টর্চার করছে ওকে। ਸਾਡੇ ਬੰਦ তার মানে ওর প্রেমিকের সামনে, মানে বয়ফ্রেন্ডের সামনে। ਖੜਕ ਕੁੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕ ਕੁੜੇ, ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕੁੜੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੁੜੇ ਇੱਕ ਉਨੀ ਤਾਨੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਨੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਨੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਨੀ। আচ্ছা, তোমার শখ পূরণ করে থাকি, এ ধরনের কিছু বলতেছে মনে হয়, কিছুই বুঝি না আমি। Wow, so sweet music.
ਕਿਤੇ ਰੱਸਾਂ ਤੇ ਨੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੀ ਦੱਸ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਖੀਆਂ ਨੀ नाम लेखा मम्मी बोलते हैं ਕਿਤੇ अच्छा वही मम्मी এখানে এখন পর্যন্ত রেখে দিচ্ছে वाओ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ चलो ਤਾਨੀ अच्छा ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਨੀ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਨੀ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਨੀ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਨੀ ও নুপুর এটা মিশর ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਐ ਪਰ ਕਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਉਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਐ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉਮੀਦ ਆ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ हाँ ਨਿਕਾਲ सो क्यूट ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਔਜਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਨਾ ਚੰਦਰੀਏ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ অনেক সুন্দর একটা গান শুনলাম আমরা লাস্টের দিকে এত সম্মান দেখিয়েছে দুজন দুজনকে ওয়াও লাস্টে এসে তার ভুল বুঝতে পেরেছে এবং কানে ধরেছে এবং লাস্টে মেয়েটাও কিন্তু সে ঘুমটা দিয়ে তাকে সম্মান দিয়েছে সো এই লাস্টের সিনটা কিন্তু খুবই অসাধারণ আর এই প্রথম আমি কারণ অজলার গান শুনেছি খুবই মানে খুব মেলোডিয়াস এবং সো বিটফুল একটা গান শুনলাম এবং এখানে তো অনেকগুলো কি পাঞ্জাবি ভাষায় বলতেছে সো ওইভাবে আমি পাঞ্জাবি ভাষা বুঝি না বাট মিউজিক ভিডিও গুলো দেখতে খুবই ভালো লাগে আর তার মধ্যে কারণ অজলার গান আর কারণ অজলার গানগুলা কি বলে র্যাপ সং সে র্যাপার একজন বাট র্যাপ সং গুলো কেমন হয় সেটা আমি নিজেও জানি না ফার্স্ট শুনলাম তো ওভারঅল ভালোই লেগেছে এবং সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে তার অ্যাক্টিং আই থিঙ্ক ওইটাই হবে কারণ অজলা তার অ্যাক্টিং খুবই সো বিউটিফুল অ্যাক্টিং এবং সাথে যে লেডিস একজন ছিল সেও আর কাহিনীটা খুবই ডিফারেন্ট আপনারা দেখে তো বুঝলেন সো যেটা বুঝেন সেটা মনে বুঝে থাক ঠিক আছে আমি যদি বুঝাইতে যাই তাহলে আমার ভিডিও অনেক বেশি লম্বা হয়ে যাবে তো এত লং ভিডিও আপনারা দেখবেন না সো যা বুঝার বুঝে নেন এবং লাস্টে দুজনে ভুল বুঝতে পেরেছে এবং সেটাই খুব ঠিক আছে তো যাই হোক অনেক ভালো লেগেছে গানটা কারণ হচ্ছে গানটা এবং কারণ আসলে গানগুলো এর আগে আমি কখনো শুনিনি সো এইটাই প্রথম তো এত বেশি আমি মতামত দিব না বাট ওভারঅল গানটা খুবই জোস ছিল এছাড়া আরেকজন পাঞ্জাবি সিঙ্গার আছেন সিধু মুছেওয়ালা সো ওই গান সিধু মুছেওয়ালার গানের উপর অনেক বেশি আমি রিয়েকশন দিয়েছিলাম বাট তার গানগুলো কিন্তু বেশিরভাগ র্যাপ সং হয় অনেক কি বলে এত অনেকগুলো হিপ হপ টাইপের হয় বাট এরকম মিউজিক ভিডিও গুলো এই ধরনের হয় না বাট কারণ অজলার মিউজিক ভিডিও গুলো আমি এই প্রথম একটা দেখলাম সো মিউজিক ভিডিও গুলো খুবই অসাধারণ এবং তার অ্যাক্টিং তো খুবই ভালো হয় আর সিধু মুছেওয়ালা তো সে অন্য তার গানগুলো ইউনিক হয় বাট তার গানের মধ্যে অত বেশি মিউজিক ভিডিও গুলো অত বেশি কাহিনী বল থাকে না এক একজন র্যাপারের এক একটা স্টাইল থাকে এক একটা গানের ক্যাটাগরি থাকে এক একটা মিউজিক ভিডিওর ক্যাটাগরি থাকে সো যেটা হোক গানটা ওভারঅল ভালোই ছিল এবং বেশি ভালো ছিল যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার রিয়েকশন ভিডিও তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন সাথে আপনি যদি কারণ অজলার অনেক বড় ফ্যান হন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল সো আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই সো দেখা হবে আরেকটি নতুন ভিডিওতে সো ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই টেক কেয়ার এন্ড আল্লাহ হাফিজ